Kinoyalam ka UDP bat HSPDP ki bakan thop yo ba Tito Starwell Khan beruba KP Pangyang haka khandai tarik no pra kilaya kendu ban ruwat jingmut na kabanta ke election MDC lakini ki seng jela arteli kindang ya trelang hapo kaserngeu jangka Regional Democratic Alliance kumba kilale haki election MP Lok Sabha baladam. Habakran cegilat pathai kubor kini arngut kinong yalam jangka RDA kilapan pau daga baong kani kajinga kendu kadang dei kasien baningkong kimpat la ban shim kanu karai bat kindang ya shong biang hakawi pat ka meeting haka khatway terik no pra banyatai sani bha bat ban pruit dak yaki matre bakini artli kiseng kentrua syakipat ba bat ban paria bha ru yaki constituency mar katnu tili enya penyeng kertong haka lama jangka RDA. Kila ong ru haki jingalang kiba sabut haki ni kisngi bat kitayo banwan ansala ban batai sha yaki jing penbed ban ya biang lang hapedeng kini arteli kiseng jela. Perlok na kaliang frame bat ga elektronik. Mentasi kaduan ga meeting jong ka RTE ke Regional Democratic Alliance ke Berdeka Kedun jong ka parti UDP bat ka HSPDP ni don hang ya presiden ka HSPDP. Kani ketinggalan ketika Baningkong hadir jong ka election MP ila elong astir bat ketika election ka meeting ke Baningkong pat bangin yang keren yang kay Beijing ada bat ka election MBC tinamar ba ketika election ka meeting ke Baningkong ka jinga keren ke jungi mentasi kadang long tang ka initiative initially kabamut tang ka jingya pasyat jingmut aku bayar discuss menyedai bagi konsumsi berpihak-berpihak. Kampat don kanu ka jinga finalize. Hakaba ni keren manu benile nak kata konsumsi, manu benile nak kata konsumsi. Dari kadang datang ke jinga mer jemut, ke jinga ai jemut, ke jing penpau rut nak yang jangka parti HSPDP, pa pomjo rut ke jing penpau nak yang parti UDP. Te namar ba ngidon ya ka RDA ka kajing buat jing perkat di kejungi, ka spirit di kejungi ke lombang idai bandon ke jing trilang hakan di ke election MDC banwan kata ka di kawai kanong rep di kumno ban penuan dori kata mla ban pendep tangai po di basi kata ni don kam mani kendu biang tinggal pendep mani kendu biang haka hadwe tarik buat pabisi mit banyak finalize ya ka ka bangin le na ka banta ka election MDC iba kita sebelum Assistant Secretary Dakren meeting di dalam KDA dari exercise yang ini jenap nama kita dari aktif parti dan isi kenduk yang berkat banyak kami keegenti kupatan sampai di dalam cobi tangga tai dari sini dan itu ngai ipat baka UDP kala ayat semua di pernah ki kartong MDC mo hadu mentang impat benar kan lu ka list jong ki kandidat ka list jong kandidat kum bangalai su iki kan dei ha ka khatlai tarik ha ka general council baru ngin finalize ka terus ni bat ngin syamru ya ka state election committee ka khatwai tarik jan dia de ha ka khatlai ngin sa declare ngin pat rai kandidat yenu pat finalize ini kumba menakatu ka Silong City la peni ka Silong City ka peni tangi ka ding recommend kamdei ban ong bakya approve ka kamdan bor ban approve ya list ng kandidat mereka kamram jong ka district kalong ban recommend lani ban pha iki kerteng syaka state election committee tin re ban panakat do i ban approve ban finalize ka state election committee next to Thank you.